Sumoto, nga nakuratan jud ko paghalok ni Sir Jazz sa kuha. Wala jud ko kabalo sa kumbuhaton. Dayon taod-taod kay gi-open ni Sir Jazz iyahang mata. Nakurat man tingali siya pagkakita sa kuwang naong. Kay giatras man dayon na niya. Nigawas na siya sa kong office og nibalik og sulod siyang opisina. Nga walay tingog-tingog. Ako that time kinibalik ra ko og lingkod ug natingala jud ko kung anong ni-kiss siya sa kuha. Unya first time pa gyud nako nga nakatry og kiss. Nya sa ko ang boss pa jud. Natulala ra jud ko nga gahuna-huna kung naunsa og basin damgo ra ni siya. Pero nitingog ng intercom ug ningon si Sir Jazz nga padtuon ko niya siyang opisina. Pagsulod na ko siyang office kay naghilom ra jud ko og nagdongo-dongo. Dayon nangayo nagsorry si Sir Jazz sa kuha siyang gibuhat kaginiha. Nitubag lang pug ko nga okay ra sir. Og dili na lang nato nahisgutan. Og dili na pod unta mausap pa. Sumoto nga sukad adtong panghitabo back to normal na pod mi ni sir. Strikto gihapon kayo siya. Og nagsigi gihapon siya pangoreksyon sa kuha. Pero naanad naman sad ko. Dahil napoy usahay nga mabantayan nako si Sir Jazz nga murag wala siyang sarili. Nga murag daghan siya gyunahuna. Dahil naanapoy ni kalat nga chismis sa opisina nga bulag na daw si Sir Jazz og ang iyahang uyab. Ang reason daw kay naa daw kunoy babayi si Sir Jazz sa office. Mao nang nagpangutan na ay jud may sa kong kauban kung kaila ba sila sa bag-ong babayi ni Sir Jazz sa office. Pero walay nakabalo og nakaila kung kinsa. Dayon one time nako sa opisina ni Sir Jazz kay iyaha kong gitawag. Ug sa dihang nikalit man nagtayog ang building. Aha ka jud lagi kay ningilinog man. Unya, kusog-kusog pa jud. Mudagan unta ko pagawas pero dali kaayo kaduol si Sir nako. O gibira ko niya paingon siyang lamisa. Dayon nang hupo mi dito. After pila ka seconds na undang na ang pagtayog. Ning yaka na jud ko sa salog. Kay murag nawala jud ako ang kusog. O gihanga ko kaayo. Ning tukar jud ako ang asma. Nataranta pa na si Sir Jazz kay wala siya kabalo sa iyahang buhaton. Bisan naglisod na ko ginhawa, naningkamot jud kog ingon ni Sir Jazz, nga na ako'y para suyop-suyop nga naa sa akong bag. Taod-taod kay medyo na okay na ko, og iyaha kong gigakos, og walay tingog-tingog. Gakos na grabing gakos sa jud. First time na ako ang makatilaw og ing ato nga gakos nga gikan sa laing tawo. O ganahan kay ko the way nga gikakos ko niya. Kaya ang iyahang ulo gi-rest niya sa kong abaga. Og naka-feel ko og kapsay sa kong dughan. Out of nowhere. Taod-taod kay iyahan akong gipalingkod og nangutana siya kung ganahan ba kog tubig. Dayon taod-taod kay iyaha pa jud kong gipa-check up kay lagi naglisod ko og ginhawa. Gidala pa ko niya sa klinik silahang family doctor ug wala man sad ko gipaningla ni Sir og bayad. After kay nang hapit pa mig pharmacy kay naman to'y gipang reseta ang doktor. Og si Sir Jazz gihapon ang nibayad sa tambal. Medyo naulaw na jud ko. Dayon iyaha pa kong gihatod pa uli kay mag-absent na lang daw ko para makapahuway ko na kog tarong. Dili unta ko mosugot pero wala jud ko'y nahimo kay masuko man na si Sir Jazz.
Ato nga time naglibog na jud ko kung anong murag lahi manihang treatment sa kuha. Kay naa may time god nga dili jud ko niya tingugan. Ug naasay time nga murag suko kay siya sa kuha. Mo nang dili gyud nako malikayan nga mag-overthink sa iyahang mga gipakita o gibuhat para sa kuha. Pero basin ako lang pod ang gahuna-huna nga murag naay something. Sumatong milabay na sad ang mga adlaw o panahon. 64th birthday ito sa mama ni Sir Jazz, nga si Ma'am Elena. Wala jud ko sa mood nga magsuot og mga sosyal kay paminaw nako, dili jud mo ayon sa kong nawong. Pero gi-required me nga mo attend jud me sa party. Nangita ko og tarong nga sanina that time. Then sandal nga hinulaman rasad nako sa kong amiga. Then nagpa-makeup rasad ko. Nagkuyog pa gyud mi ni Sir Jazz paingon sa venue kay perte biyang layua. Gingnan pa ko ni Sir Jazz nga gorgeous ko nako. Nai-smile ra pud ko gamay kay naulaw ko sa iyahang gingon. Si Sir Jazz pa jud ang niabre sa portahan ug medyo naulaw ko. Pag-abot na mo sa venue kay nakanganga jud ko kay tiyada kayo ang lugar. Pagsulod na mo kay nakita po dahil nako ang table sa mga taga-marketing department. Moadto na unta ko pero gihawiran man ni Sir Jazz ako ang bukton. Gidala pa ko ni Sir Jazz didto sa may VIP table sa tubangan. Kaulaw biya kayo jud. Naka-feel pa ko nga gibutang ni Sir Jazz iyahang kamot sa kong likod nga mora ba og gialalayan ko niya og lingkod. Nagkita pa mi og nagkaistoryahanay sa manghod ni Sir Jazz nga si Ma'am Carol. Then after sa dinner kay na busy na si Sir Jazz og istorya silang mga bisita. Nitindog pud ko dayon ni adto ko sa lamisa kung aha dapit naglingkod akong mga kauban sa una sa department. Dayon gisungog pa ko nila nga basin gipanguyaban na daw kong Sir Jazz. Or basin naa daw ko no may something. Kay sweet ko no may. Napakunoy pahawid-hawid sa kamot ug napakunoy paalalay-alalay sa kong likod. Taod-taod ana ningon ta kong isa kauban nga. Hala Ma'am Laksa, tan-awa ninyo si Sir O. Tuwa na, nagsugod na. Nang lingi dayon mi. Ug tuwa yun si Sir Jazz nga naghawid-hawid adtong likod sa babae nga nakabaklas. Hapit naman gani tingali to sa sampot. Hala ko pastilan. Ngano man nga mura o gagool ang akong dughan. Ngano man nga murag dili ko kaginhawa. O ngano man nga mura ko galagot. Wala jud ko kasabot sa kong kaugalingon. Nidool na lang ko kung asa nagtinog-tindog si Sir Jazz kay aron mananghid ko nga muuli na kay gikapoy na ko ug aron makatulog na ko ug aron makarest na ko. Ako siyang giingnan nga muuli na lang ko ug mukuyog na lang ko sa mga taga-marketing department. Pero dili na mosugot si Sir Jazz kay iyahara kong ihatod. Iha pa kong gipila-ila sa iyahang mga kaistorya nga mga college buddies daw niya. Dili jud unta ako mosugot nga magpahatod niya, pero wala gihapon ko'y nahimo. Nandool pa mi sa mama ni Sir Jazz ana before ko miuli kay aron mananghin. Nag-greet pa ko happy birthday sa mama ni Sir Jazz. Sa mga to nga pag-abot na ako sa mga apartment, wala pa dayon ko panaoga ni Sir Jazz. Kay naa daw siya'y pangutana sa kuha. Medyo nakulbaan pa ko kung unsa kahay ipangutana ni Sir Jazz sa kuha. Hingon dayon siya. Nakaremember ka atong nangaon tag seafoods. Nangutana ko kung unsay gusto nimo. Unya mitubag ka nga ikaw, sir. Unsay pasabot nimo ato?
Gusto jud unta kay ko mo katawa. Pero mura man og dili maayo akong buhaton. Sa motong ako na lang giloo mga ko ang isip. Ako siyang giingnan. Ay kato sir. Akong pasabot ato sir kay kung unsay imuha, mora sa dako ang i-order. Dayon nangutana siya sa kuha kung taken na ba ko. Nitubag pud ko nga dili sir. Kay dili pa man ko ready mo sulod og ana kay maningkamot sa mi sa magsuon nga balayan silang mama diri sa syudad. Tubag pud siya. Pwede raman siguro ninyong balayan inyong parents while in a relationship ka. Tubag pud ko. Ay dili lang ko sir. Kay basin og masakitan ko. Gitutukan lang ko ana ni Sir Jazz ug niingon, okay, maora to. Good night. Og ninaog na dayon ko, pero gihulat ra na ako nga makabaking si Sir Jazz ay ha ko ni sulod. Paghuman natong hitabo kay mas na-istrikto si Sir Jazz sa kuha. Ug mas sige lang siya galagot og isnabero na kayo. Then one time ana, naay gwapa kay na babae nga nakapula nga niadto sa opisina ni Sir Jazz. Og nakit-an jud nako nga gakis silang duha. Taud-taud ana kay nanggawas sila og naka-holding hands pa jud. Pero ambot lang jud kay mura mag naka-feel ko og kasakit. Og dili lang jud to ato na time na hitabo. Kay milabay ang pila ka adlaw, nanasay laing baing nga niadto sa office ni sir. Aha ka jud lagi kay magsabak-sabak pa ang babae ni Sir Jazz. Hambot lang jud. Sa mo to nga milabay ng pila ka adlaw, nananghid ko ni Sir Jazz nga mouli sa ako kay kwao na nako ang amo ang ginikanan ug didto na sa syudad papuyon. Nangutana si Sir Jazz kung sa akong sakyan. Ako siyang giingnan nga magbas lang ko. Pero nakuratan jud ko kay niingon man na si Sir Jazz sa kuha nga mukuyog daw siya sa kuha. Ako pa siyang giingnan. Hala, ayaw lang sir eh. Nitubag siya. Nganong dili man. Mas okay man gani nga mag-service ta aron dili nakamahasol sa mga checkpoint ug kinahanglan pod nako mag-unwind. Ako pa siyang giingnan nga wala ko nakapananghid nilang mama ug papa nga mukuyog siya. Pero ningon si Sir Jazz nga nanawag na daw siya nilang papa ug nag-ingon na siya ug nananghid na pod siya. Ningon pa daw si mama nga mag-ihaw sila og Bisaya nga manok. Duha pa jud kuno ka buok. Adobohon daw og tinola pa jud. Sa mo to nga hapon na mininggikan og biyahe. Medyo nailang pa ko kay dili ko anad nga na ako'y kauban nga muli. Samot na karon kay ang ako ang amo pa jud ang ako ang puyo. Nagsige raman pod mig istorya ni Sir Jazz while nagbiyahe mi. Mga gabi na jud mi naabot sa moang balay. Ug natingala ko kay niamin pa na si Sir Jazz sa kong mama ug papa. Taud-taud ana kay nanihapon nami. Perte yung higop ni Sir sa sabaw sa tinola. Bilib pud kay kong Sir Jazz kay kaya niyang musabay sa kong mama ug papa. Bibo kay may nangaon og nag-istorya. Medyo nag-ilugay pa mi ni Sir Jazz sa pako og sa batikolon. Kay parehas daiming duha nga mao nay pinaka-paborito sa manok. Basta kay gipaningot jud og ayo si Sir og kinaon sa Bisaya nga manok. Bisan na og tugnaw kaayo sa mong bukid. Then after sa mong dinner, nangapi pa na si Sir Jazz sa gawas. Unya naa silang mama ug papa nga kauban niya. Kay ako, nang hugas naman ko og plato.
Taod-taod ana kay nigawas nako ug pagawas nako kay si Sir Jas na lang usa ang naglingkod sa bangko nga made of guod. Nag-jacket pa na siya. Kay bugnaw man jud po didto sa mga bukid. Ako pa siyang giingnan. Nga sir, basin og dili ka katulog ana ha. Nitubag po si Sir Jas nga makatulog ra daw siya kay naanad na daw siya nga moinom og kape before matulog. Dinangutan akong Sir Jas nga lami among kape sir no. Nitubag po siya, ang lami. Lami po ang weather. Lami ang mais nga kanon. Lami ang manok. Ug nindot pud kay sa pamati ang pagdawat sa mong parents sa kuha. Kalami jud kaayo mabuhi ba. Tubag pud ko niya, ngano di ay, mamatay na ka. Dayon ni Ismail ra na siya og nangutana, nga cruel ra ba kay ko sa mo? Tubag ko niya, nga dili man sir. Kana lang pagka-istrikto kaayo nimo sa trabaho. Ningon ra po na si Sir Jas nga para ra daw to sa kuha para mas mag-mature daw ko. Aha ka jud lagi. Daghan pa may gistoryahan ni Sir Jas og naabot pa mi siyang tato nga time is gold. Mao ding di siya ganahan nga malate ko ug di siya ganahan nga masayang ang iyahang oras. Mao di ay iyahang motto sa iyahang life nga time is gold. Pero ambot lang jud og unsa bang panghitabo nga nikalit lang manag-ingon si Sir Jas sa kuha nga. That's why I like you. Dahil ni-smile siya. Medyo nahilom pa ako kadyot. Ug ako siyang giingnan, pero gihinay lang na akong ingon nga, I like you too. Tubag po na siya. Dayon, i-official na ni nato. Nakulbaan jud ko ato nga time. Ug nitubag rasad ko nga, okay. Wala jud ko kasabot sa ko na feel ato nga moment. Naka-feel ko og murag kainit nga kakulba nga kalipay. Basta kay ambot jud kung unsay na feel na ko ato nga time. Iyaha pa nang gigunitan ang ako ang kamot. After ato nga night, in a relationship naming duha ni Sir Jas. Sa pagbalik na namo sa Cagayan, nagsige na nag-smile si Sir Jas sa kuha. Nibalhin asad ko sa mong balay kauban silang mama o papa. Og wala pud namo gitago ang amoang relasyon. Og nakita jud nako kung unsa siya kamaayo sa moa. Ang mas naka-okay pa jud kay dawat ko sa pamilya ni Sir Jas. Dili manggod pud sila mata pobre og dili sila judgmental og down to earth kaayo sila. Okay ra jud ang dagan sa mong relationship ni Jas. Dili man siya perfect kay naa man po may mga misunderstanding. Pero ma-okay ra man po. Gina-separate pud namo ang among personal matters sa among matag usa nga trabaho. Legal na mi sa moang mga pamilya. Bisan ang among kauban sa trabaho kay kabalo na about sa moa. Og dili man jud namo malikayan nga naay mga negative nga mga tao. Kay lahi-lahi man tang tanan. Sumotong milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Gikan mi ni Jas ato sa office. Nabantayan nako nga murag ng luspad man na siya. O gihatod pa jud ko niya sa balay. Ako siyang giingnan nga sure ka mix nga kaya pa nimong mag-drive. Yes. Corny kay mong tawagan. Kay mix. Pero ga-effort pa na siya hunahuna para sa moang tawagan. Kay mura daw may og sinigang mix.
pinaghalong asim o linamnam. Ako daw ang asim ug siya daw ang linamnam. Ambot lang jud niya. Nitubag ra po na si Jazz nga okay ra daw siya ug kaya pa kuno kaayo niya nga mag-drive. Before pa na siya milakaw kay nagsabot pa mi nga mag-movie marathon mi pagka weekend. Ming promise yun na siya sa kuha. Ug nag-I love you siya. Dayon, iyaha kong gikisan. Ug naghinalukay jud min duha dito. Taod-taod ana kay ninaog nako. Ug iyaha ginang ginapablink ang iyahang backlight sa sakyanan og 3 times. Kay ang pasabot ana daw kay I love you. Corny kaayo, pero sweet pod kaayo. Pagsulod nako sa balay kay nidiretsyon nako sa akong kwarto. Na ako'y magipang buhat. Pero natingala jud ko kay wala man lang gina siya nag-text or tawag sa kuha. Natingala jud ko. Og pagkataod-taod ana, kay nikalit lag ring ako ang phone. Pagtanaw na ako, si Ma'am Carol man ang nitawag. Ang ate ni Jess. Pero nakulbaan jud ko gisamot. Kay naghilak man na si Ma'am Carol. Niingon siya nga naa daw sila sa hospital. Sa akong unahuna, kay base na disgrasya siya. Ugwa na jud na ako napugngan nga nitulo ako ang luha. Nagkurog na ako ang mga kamot. Na-stroke di ay si Jess. Nakoma siya. Naa siyag ICU karon. Ang iyon siyang mama, parehas daw silag sakit siyang papa. Ruptured aneurysm. Basta kay nagsige ra jud kog hilak ato nga time. Nga halos wala na'y motulo nga luha sa akong mga mata. Pero after 3 days, wala jud na kaya ni Jess. Wala na siya. Ug mas sobrang kasakit ang ako ang na-feel. Sakit sa tanang sakit. Dili jud ko ready sa naitabo. Ug feeling nako dili na ako kaya nga mawala siya sa ko. Sakit jud kayo to nga panahon para sa ko. To my Jasper in heaven, gimingaw na kay ko si Moha. Medyo dugay na ng hitabo, pero sakit gihapon kayo. Kay murag kagahapon lang nahitabo ang tanan. Ang imong nawong kay naara permi gihapon sa kong nahuna. Kumupiyong ko, gina-imagine dyan ako imong nawong. Nga malipayon. Okay raming tanan dire. Bisag gimingaw kay Miss Moha. I love you kaayo. Sir Jess.